Arratzaldeo Mendaro. Hau da, hainbeste denboran zai hogea momentua. 3 urte luze pasadia azkenengo txupinazioa bota zanetik. Eta oinduan bai, hemen gaude. Hemen gaude elkarrekin Santanetaz gozatzeko prest. 3 urte luze hon beha zai. Eta motxaia bandek txapindua izu eman arte, jaixak ez dian ez hasiko, ez guaz momentua geixo luzatzea. Eman nahi, gu musikaren bidez komunikatzen geha. Bixar ikusiko dugu elkar gure Mendaroko azken kontzertuan. Hoge espero zaitxuzteu danak, danak! Eskerrik asko Mendaro, gora Santana, gora Mendaro!
así, solo si soy feliz. No soy si eres mía y te dejas amar. Es así, en fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarme a volar. Sí. Mi vida por ti, sin ti seré muy feliz. Y tú eres mía, me dejas amar. Yeah, así, en fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarme a volar. Sin ti. Inoiz amaiak jako gauzea. Nik ez dut egin kortarroio bezaiz, eta beha, baina. La chica del Mazzocchi, porfa. Geixo ere ez dakiz kirosak, hainbeste urtetan gero kantuak amaitzen. Ai, musua, Bueno, despedi. Lehen motxoia agotu zen ora, eta jendia bestalde agotu zen, agera behin zuen,